Felix Antoine Tshisekedi yateguje imperuka yo kwigarurira Goma. Antoine Chirombo arahamagarira abagore n'abagabo, urubyiruko n'abana, abakecuru n'abasaza, abanyapolitike nabo muri societe civile, abacuruzi n'abihaye Imana, abahanzi n'abakinnyi, mbega buri wese kujya inyuma y'ingabo zabo ngo zintarumikwa, buri wese agatanga umusanzu ku rwego rwe ngo nibwo bazatsinda burundu urugamba. Yavuze ko leta igiye kwizirika umukanda ngo n'abakozi bayo bakayigoboka, hakagira amafaranga atangwa bagatanga umusanzu mu ntambara simusiga ngo yo kwihorera ku Rwanda. Yasabye segiteri y'abikorera nayo kugira ikikora igatanga uruhare rufatika, asaba urubyiruko kwinjira mu gisirikare ku bwinshi kuko ingufu zabo, ubwenge bwabo no guhanga ibishya ngo birakenewe cyane. Yavuze ko kugira ngo intsinzi iboneke ngo nuko urubyiruko barajya mu gisirikare ubundi bakagenda bakarwana. Kubw'iyo mpamvu rero imishahara y'abakozi igiye kugabanywa, hakatwaho umusanzu wo gufasha ingabo zabo, aho izo ngabo bigoye kubona n'uhembwa ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe abacancuro bahunze urugamba yari yarahaye akazi bo bahembwaga miliyoni 10. Lieutenant Colonel Wiringoma uvugira M23 yanavuze ko bibabaje cyane ko abasirikare ba Kongo bahembwa nabi gutyo. Uyu Chirombo ntiyitaye ko abarwanyi be batazi kurwana cyangwa se bakaba batanabishaka, wakeneye kumva barwana, kuko yavuze ko atazijyana rimwe apfukama ngo azarwana paka ku munota wa nyuma. Uyu mugabo afite umujinya mwinshi, ni umujinya wo muranduranzuzi, ari niyo mpamvu ari guhamagarira rubanda kwinjira mu gisirikare, gusa ari nako hazajyamo abashyigikiye AFC 23, ubundi ahubwo yisanga akaza bari kumurwanya binoroheye kuneka igisirikare cye. Ubuyobozi bw'igisirikare cye FARDC bwasabye buri musirikare wese aho ari ko agomba kwegura imbunda akarwana, ngo bagomba kurwana paka batsinze, ubwo ni ugupfa no gukira. Ibi Perezida Felix Tshisekedi yabitangaje ubwo yitabiraga inama kwa 29 Mutarama na 2025 n'inama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika yunze ubumwe kugira ngo baganire ku kibazo cy'igihugu cye. Tugiye kuvunagura ijambo yavugiye muri iyo nama. Umutwe w'ijambo rye wagira guti: ijambo rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chirombo ku baturage ba RDC nyuma y'uko igihugu kibayemo intambara. Yatangiye agira ati: bavandimwe, muri iki gihe tumeze nabi, ndagira ngo mbereke imbaraga dusabwa kugira ngo dukemure iki kibazo. Iburasirazuba bw'igihugu cyacu, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, iy'Amajyepfo na Ituri, hari ikibazo gikomeye. M23 yaradutsinze, idutsinda nabi. Mbabajwe no kubagezaho iyi ntsinzwi, nanjye yarambabaje cyane, kandi twese dukomere. Gusa ndagira ngo mbizeye ko ingabo zacu ziteguye kujya kubohoza ibice byacu, kandi turiteguye muri byose. Ndi kwivuganira ubwanjye n'abayobozi bakomeye aha muri leta, mu ngabo. Iki kibazo cy'intsinzwi kirarangira vuba, twisubiza ibice byacu. Yakomeje agira ati: none kwa 28 Mutarama na 2025 nahaye ubutware General Major Evariste Somo Kakure ngo agenda ayobora Kivu y'Amajyaruguru, anatera agatege ingabo zabuze gikurikirana. Yakomeje agira ati: twamaze kuvugana n'umuryango w'abibumbye ndetse n'abahuza mu masezerano ya Rwanda, bose nababwiye gahunda mfite. Nibyo tugomba kubahiriza amasezerano, ariko bigomba kuba ari uko dufite ubutaka bwacu kandi tugomba kubwisubiza. Yakomeje avuga ko imirwano atari ingabo za FARDC gusa, ngo ni imirwano y'abakongomani bose barwanira agaciro kabo kugira ngo bazabakomokaho bazagira agaciro, banabeho batekanye. Ati: ku bakunda Kongo mwese aho muri hose, mu ntara, mu miji, mu materitwari hose, mu byaro hehe hose no muri diaspora, nimuze duhuze imbaraga, dufashe ingabo zacu dutsinda urugamba, mureke dutanga umusanzu, dushyigikira ingabo. Yakomeje agira ati: ndi kumva uburibwe bw'abasirikare bari ku rugamba bafashwe banihishe, ariko vuba turaje tubatabare. Ati: namwe muri Goma hafashwe, ndumva gahinda mufite, ako gahinda nanjye nakanjye, twese katurya kimwe kuko twese turi abana ba Kongo, turamaraso amwe. Yavuze ko nubwo bikomeye, asaba abaturage be gushinyiriza bagakomera, bakirwanaho bashikamye, bagakukuza kandi bakarwana umuhenerezo. Yababwiye uko batatereye agati mu ryinyo ngo babareberere biturize, ngo ahubwo bari gukora imipango yo kugira ngo bigarurire ibice batsinzwemo. Yakomeje yunamira abasirikare baguye ku rugamba, avuga benshi barimo FDLR banywanye, yunamira Wazalendo, SAMIDRC, MONUSCO, Abarundi, abacancuro n'abandi bose bamufashije kurwanya AFC 23. Iya AFC 23 bo bakaba barwanira uburenganzira bwabo. Tshisekedi rero yashimiye ingabo zose zamufashije kurwanya abaturage. Yakomeje nk'uko abivuga kenshi rero, aregera umuryango w'abibumbye u Rwanda ko rukomeje gufasha M23
M23 nk'uko ahora abigenza abishimangira nta bimenyetso. U Rwanda rwo rukomeza kubihakana, ariko we kubera insinzwi ntiyumvisha ukuntu M23 yamutsinda nabo bafatanyije bose. Akaba yavuganye umujinya w'umuranduro nzuzi ku Rwanda, ashimangira ko atazigera aganira na M23 nuko atakira amahanga. Mu kuregera u Rwanda amahanga, yavuze ko amahanga akomeje guceceka kandi ahubwo w'icyo ashaka ari uko bumva amabwire ye ngo bemere buhumye. Avuga ko azarwana kugeza atsinze cyangwa apfuye. Yavuze ko bashikamye ku rugamba kandi baba bararwana inkundura ngo bazakora imperuka ku babarwanya. Yavuze ko bazabona intsinzi ari uko buri wese, yaba umugore yaba umwana, abasaza n'abakecuru, urubyiruko mbega buri umwe agize uruhare mu ntambara, bakambarira urugamba bakajya kurwanira igihugu cyabo. Yavuze ko abakozi bagiye kugabanyirizwa imishahara kugira ngo babone ubufasha buhabwa abasirikare kugira ngo barwane bafite courage. Yasoje akangurira buri mukongomani wese kujya mu ngabo bakarwanira igihugu cyabo ngo babone gutsinda. Umujinya no kwishongora uyu mugabo afite, wagira ngo FC23 yabatsinze bari mu kiruhuko, kuko yabatsinze none basanze iwabo, ingabo zifatanyije n'abacanshuro n'abandi barwanya nka Wazalendo, FDLR ndetse n'abandi bose arabatsinda. Akaba rero afite ikimwaro, atiyumvisha ukuntu M23 yabatsinze, akavuga yuko agiye kujya kwihimura. Ikindi kiri kubatera imbaraga ni uko Afurika y'Epfo ngo igiye gukomeza kubaha ubufasha. Minisitiri w'ingabo muri Kongo akavuze yuko iyi Afurika y'Epfo igiye kohereza abakomando ngo bazagenda bagafunga itumanaho ry'ikibuga cy'indege cya Goma, bakagifungira Kinshasa ku buryo bazatera nk'abajura ntawe umenya aho banyuze. Gusa byose M23 bibizi kandi bayiteguye. Ni mu gihe abasirikare ba Afurika y'Epfo bapfiriye ku rugamba bakiriyo, inkomere ziracyuzuye kandi zimerewe nabi, mu gihe imfungwa z'intambara nazo amarira ari yose. Tshisekedi rero yiteze byinshi kuri Afurika y'Epfo, aho perezida wabo anaherutse kugoreka imvugo akanabeshya ku byaganiriye na perezida w'u Rwanda nyuma y'uko Ramaphosa abeshye akavuga yuko ingabo ze zishwe na M23 kandi yari yemereye ko zishwe na FARDC, agenda anagoreka imvugo. Gusa perezida Paul Kagame yahise amutamaza aramunyomoza, n'abandi benshi barimo abaturage be muri Afurika y'Epfo bakaba bavuze yuko batatunguwe ngo kubera yuko Ramaphosa ngo asanzwe ari umubeshyi ngo kuva na kera burya niko yahoze. Hagati aho rero umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yasabye impande zihanganye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika imirwano, bakabikora babigira abaturage ba Goma. Ibi yabitangaje nyuma y'uko umutwe wa M23 ufashe uyu mujyi wa Goma mu mirwano y'uyu mutwe warwanyemo na leta ndetse n'abandi babafashaga. Papa Francis mu butumwa yanyujije kuri televiziyo Gatolika, aho yasabye abantu gukomeza gusabira amahoro uburasirazuba bwa Kongo. Yasabye ko impande zose zihanganye zahagarika imirwano. Ati, ndasaba impande zombi zirebwa n'iki kibazo guhagarika imirwano mu gufasha abaturage ba Goma no guhagarika ibikorwa byose bya gisirikare. Yasabye kandi kureka ibikorwa by'urugomo ku neza y'abaturage. Ati, ndakomeza gusabira amahoro n'umutekano kandi nsaba umuryango mpuzamahanga n'abayobozi mu kwinjira muri iki kibazo, mu gushaka amahoro muri iki kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ku rundi ruhande, ku mugoroba kuri wa gatatu tariki 29 Mutarama 2025, abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba baganiriye ku cyakorwa ngo umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ugaruke. Basanga Kongo igomba kuganira na M23, banavuga yuko ingabo za EAC zizajya gufatanya n'iza SADC kugira ngo umutekano muri RDC uboneka. Iyi nama Tshisekedi yanze kuyitabira kuko yavuze ko nta bwumvikane akeneye, ashaka kurwana paka atsinze cyangwa atsinzwe. Ku rundi ruhande, ubuzima bwarakomeje Goma, abaturage baratekanye. M23 bari gushyira ibintu ku murongo, gusa bazi neza ko Tshisekedi utifuza ibyiza n'ineza ya rubanda. Igihe cyose azatera, bityo ahantu hose hari abasirikare biteguye kurwana, kandi inzira zose yaba ku butaka, mu kirere, mu mazi, hose nibo bahagenzura. Ikindi kandi abaturage babakiriye neza, babakiriye nka Yerusalemu, akanyamuneza ni kose mu maso yabo kubera yuko bari mu baturage, bakaba banabumva. Ntabwo FARDC na FDLR byapfa kuborohera kubatera, kuko bateye ibisasu bakwica abaturage babo, bityo ubwo nibashaka gutera bazarwana umusirikare ku musirikare. Naho ubundi M23 babaye bari bonyine, nta baturage barimo, bashobora no gutera ibiturika ugasanga bisha abasirikare benshi cyarimwe. Ariko kuko bari mu baturage bisaba kurwana umusirikare ku
wundi. Ku rundi ruhande ingabo z'abarundi bamwe bahunganye na FDLR, abandi bakuramo akarenge kabo, bakuramo imyenda ya gisirikare, bambara gisivile, bamwe bahatakarije ubuzima, abandi baranyarutse bacikira mu mazi, abandi bafashwe bugwate bari mu maboko ya M23. Perezida Paul Kagame no mu muryango wa East Africa yasabye ibihugu kureka gukomeza kwitiranya M23 n'ingabo z'u Rwanda, asaba yuko u Rwanda atari rwo rwonyine rukwiye kurebwa n'iki kibazo, ahubwo ibihugu byose bikwiriye kugiramo uruhare kugira ngo bikemuke. Ariko nka Afurika y'Epfo ishaka gushoza intambara mu karere ikica abaturage barwanira uburenganzira bwabo, perezida yabahaye gasopo, yibaza n'igituma bari muri Kongo kuko sabahuza yewe ntibari no mu buryo bwo kurinda amahoro. Ibyo byari bikurikiye imvugo ya Ramaphosa aho yavuze agoreka imvugo ndetse no kubeshya ku byo yaganiriye na perezida Paul Kagame, ariko perezida yahise amunyomoza. Ni rero twaganiraho, reka duhuriye mu bindi biganiro.